What about our auction? In the state project, 5 companies are bidding. The company in question It's their own stuff that they bid on. Is this transparent enough? It increases the government's revenue and expenditure. They didn't check it thoroughly. The first company is owned by the elder brother, the second by the younger one. The last name of the wife's younger brother of the child is excellent. When the bid opens, the price is definitely high. This issue needs to be rechecked, both the bidding and the reality. 我们的拍卖呢，5家公司参与了政府项目的竞标。上述公司这是自己的事情，自己竞标。比如这样是不是透明了？这增加了政府的收入和支出。他没有详细检查，一家公司是哥哥的，另一家公司是弟弟的，妻子弟弟的姓，含有孩子的。开始竞标是价格肯定很高，这个问题需要重新审查。关于投标和真相的问题。Cái việc đấu giá của ta thì sao? Việc đấu thầu nhà nước đấy. 5 công ty tham gia đấu thầu. Mà công ty đó là của chính mình. Công ty của mình tham gia đấu giá. Nó đã trong sáng chứ. Nó làm tăng thu chi của chính phủ đấy. Họ không được kiểm tra chặt chẽ. Công ty 1 là của anh, công ty 2 là của em. Họ của em vợ, của con, nó thật hay lắm đấy, thật tuyệt vời, mà giá đấu chắc chắn sẽ cao. Điều này cần xem xét lại về đấu thầu và về sự thật. Что насчет нашего аукциона? На тендер по государственному проекту заявились 5 компаний. Упомянутая компания Это его собственное, то, что он получил на аукционе. Это уже прозрачно, это увеличивает доходы и расходы этого правительства. Он не проверял подробно. Первая компания принадлежит брату, вторая – сестре, фамилия жены брата, сына. Это превосходно, потому что цена на аукционе высока. Этот вопрос требует проверки. Вопрос аукциона и вопрос реальности. และการประมูลเขาเด้การประมูลในราชการนะหาบริษัทเขาประมูลบริษัทนั้นมันขึ้นของตัวเองแหละเขาประมูลนะมันโปร่งใสแล้ววะมันสร้างเหตุให้รายรับรายจ่ายของรัฐบาลนี่เพิ่มขึ้นเขาไม่ได้ตรวจสอบคักแน่บริษัทที่1ก็เป็นของอ้ายบริษัทที่2ก็เป็นของน้องนามสกุลของน้องเมียลูกสุดแล้วประมูลเปิดมากับราคาสูงกันแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องเบิ่งคืนเรื่องความเป็นจริง